Hĩndĩ ya kigomano gĩa kwariria wonjoria ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza kaunti-ini ya Kirinyaga, kigomano kiria gigutongoragio ni mutirithia wa Ruto Rigathi Gachagua, Speaker Justin Muturi, Ngabana Waiguru hamwe na atongoria angi niguo guthikiriria mathina na mendekithia ma aikari a kaunti ino na makiria Arimi. Arimi aria maritie hindi ya kigomano giki moritie ngwataniro ya Kenya Kwanza guthundura mitaratara mieru ya gutigirira murimi niwe waguneka kumana na magetha make. Mategemeo yenu kwa serikali ambayo mnataka kuchagua tarehe 9 mwezi wa 8 ni gani? Ni nini mungetaka serikali mfanyie? There are still some factories in Kirinyaga County that the roads are not tarmacked. There are still rough roads. And when it comes to rainy seasons, we cannot access our crops to the factory. Can we give these farmers a waiver? Let us export our macadamias in shell, kwa sababu wakati tulikuwa tunauza in shell, mkulima hapa alikuwa analipo 240 shillings per kg. Kwambatira gwa thogora wa bataraitha na dawa iria mahuthagira migunda-ini nikuo gukoretwo ari kiremithia kuri arimi, riu makiuria ngwataniro ino kuguithia thogora uyu mangikaiukia thirikari. So we are requesting our government to help us with either subsidies or such a thing so that we can stop struggling with the fertilizers and be able to have a higher production. Hii ni historia kwa sababu tangu tupate uhuru tumeweka kura. Kuna mtu alikuja kuuliza nyinyi vile mnataka kufanywa? This is the first time. Mieri iri mihituku ruhonge rwa mai rwa warma nirwiriga kuongerera marihi ma mai kuri arimi a mucere, nake mutongoria wa ringi bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango agithii igoti-ini kurugamia marihi maya, riu arimi makiuria ngwataniro no kweheria warma mwena uyu. No twende riria tukathurana supplementary gas ni wazi thirikari yuki ikanjo mai tutikuongererwa andu a Kirinyaga makurima kana mamwea tondu tukirwo indu iringi iruma Russia mani turona kuria maruma mitu materuma Ukraine materuma Russia ni tuthie kubenio turi andu agima. Mwena-ini wake Ngabana Ann Waiguru nieraniire guthii na mbere na kuhura njeki ikundi cia arimi kaunti-ini ya Kirinyaga kugerera mubango wake wa Wezesha Kirinyaga. Niguo program ta icio ndu ni example ya bottom up. Icio nicio programs iria mbeca cia hustler fund rero igikorwo ikiruta, riu magakorwo makiheo mbeca niguo mukambiriria miradi ya nguku, miradi ya avocado, miradi ya nyanya, miradi ya dairy, mutethereirio ni thirikari iyo nene through the hustler fund na thirikari ya county nayo ikanyitirira through the county. Waiguru ongereire ati akarutithania wira na thirikari nene niguo gutangikira mathina ma arimi, nake mutirithia wa Ruto Rigathi Gachagua akiuga mendekithia maria maheanitwo hindi ya kigomano giki ni megukorwo magikirwo manifesto-ini yao. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.